Impact News Channel da Chaiwal Gwen Santok Sharib Impact Talk to Manipur mi yang tabir bakwai pumle makpu ahan mamakta ikong kurumjare ngasi akogi guest wana election bire ba se matamamagi young ones hana khangna ba Western music band adugi drummer wana labiramba yamba Laishram Anand ne yamba Laishram Anand bu Impact News gi studios da taram nokchare yamba atai wari sajadringai da yambagi pongnapam lamdam ima baba introduction haja batare ko larik laisu kadai da tambirakpa kadai bok tambirakpa habna chingma kinang basically I say artistic family da boy ko po was I brought up say grandparents na tawe I say like angang oi ngade dum radios gi akoi kano si angang thoram adum participate tawa hore class 3 gumba tamada school de dum first time in school inauguration taw matanda akoi jagoi dum sagi ba hai tare adum ani sum jagoi kari kra da dum tawna like the yam importance pi di adu lotion bade dum lotion ai lili fla da tame class 4 ba aduga St George ta mu ka nupa ko education oi da bani na St George ta mu tame aduga dumaina ai graduation bhaudi dum lotion le aduga graduation si manung sida dum ben mayam ama thile adu ai life ta dum yamna nungsigiba adagi hodokminarakpa hai targadi aigi band young ones se husibo still adum nungsigiba hai tare nungsigiba hai di koina even class 9 ki final exam loiba matam jira koi band se start tawne aiga koi imana matang do ja yamanan gi yawiriba young ones has ba band ji linkhat pajiga ojana drum thin ba horok pajiga dum ma pa sanara bra natra drum thil lak pajiga main horokib no do masi koi machine se dum matam se western gi influence se Manipur da ta ba hai tar icon khara Manipur da leram moi da gi inspire sum tor ga koi de tawning ba si poga yam isada koi gifted amadi yaujara ga su yam formal oina tamak padi nate adu pai ba da dum hai yam yawmak na tarse dum kitang hai gi ba hai tare matam jida koi tawmina se koi imana ba ngaktan even ai classmate ni huji dum abroad ta lei ba hai tare mana sai aduga ai gi imana ba huji gi sai sina W sajit kawe ma Abu Dhabi da lei huji aduga kaino sina koi gi lead khong sina koi thangjam naw bi ni risian an kawe koi humje tawraga first se koi kaisampata koi di even band maming di young ones have city mayam na kona thonjan bi bane band maming ama kauraga thokcha bane adu event to young ones oina maming kau gi India da kwai gi no na angang oina tawje koi ni han hale matam ji da ai di live da aim leibani na yam sakpat khor kung bada koi kaino khara pi gi be wane ba koi na pamjaru ban adom da dum chat ki be to wane kitang restriction leiba sakto be mi sina kitang kaino to gi na yamna so kaino ko gi mina kol yam la ga su yam pi hi de matam du da ado jaw gi young one band ji matam du da kari lamda kadai bawda kari performance masi anamana young ones ti Manipur da ngak ta khongi mapan da kya khongti young ones ti kai gi na da iban chahi ani hum khatang toramaga dum yang kana taw gi tre masa gi ta young ones gi natabda oja gi personal ai personal oina di ai adugi matung da postmark ta thille postmark ta young ones yauna adu postmark ta so adum even Manipur gi district number 3 mu khonge khongba jam moi gi achievement and album Stamp on You je aina thin gi bani matam sida Manipur da 4 track studio khatang oiramme India da namme aine de tabon lei gi koi tabung cha postmark gi vocalist kita da boi cha de time mo cha ne tor koi nam bani matam sida yamna koi equipment ga de yamna kaini yam sophisticated oidru matam ne adu dum Manipur da experimental taw bodo yam kana kaino da music ki kaino si yam kana market later bani yam successful ji oi gi de adu ji postmark na di adu maina koi Indian hi kaino Manipur gi rock gi history da album na maga phong si moi yan han ba pot oi ben oi adu oja matam dugi audience sajab tare ko audience hujika kari hongba lay matam du lay audience adum tina lay matam du western gi keno se influence Manipur da suddenly changak panina koi gi Manipur da issue asawam su ai koi gi ngausan na ba khosan ba fashion na rom da ko chen black leather toning bi jean segai ba setting bi bike kasi Manipur da koi gi like collaboration toroga India da thazal aga no na thogut na ko matam oi banina yamna koi gi keno ma da tawe mi budi yam draga su
तारीब खोलीब खरद अदुम यामना कइनोमदा खोई ट्रेन नमदा चले हुजिकती याम चौखले सेंगना चौखले हाबिदि हुजिकती इंटरनेट की मतम नीना इवन याम थिना म्यूजिक की सीन बहुत याम होंगे हुजिका कोई लेबा मतम दुदी सादा गिफ्टेड खर लेबुदा टेप तारगा टेप तुदगी मतौ तमगा तावनी हुजिकती डायरेक्ट टेबलेचर खंगागा डायरेक्ट YouTube तै लौथोगा डायरेक्ट तंबा यावा मतम ओइरबनी न याम दुगिदि याम खेने ओजा मतंग जिदा मरक थलगा हाइतारे को नॉर्मल स्टोरी लाइन जिदगी ड्रम जी थिन जी तुमिना थिन बया थबंग नते अदो ड्रम थिन तमक पसिदा प्रैक्टिस तो बुसिदा हाइतारे को युमदा इमा बाबाना मतम दु हाइतारे अहोय अहलमन सिंगना लांगमले लाइक द थवा याउद्रे कोत्रे डिजाइन दैट खरा अदुगुंबा कॉम्प्लिकेशन थेंगनागिबा लेब्रा याम थेंगदे खोदि कितंगसु गाउना हौरे कितंगसु गाउना हौरे हाइदि म्यूजिक से पामगसु याम कन होनरक्ते गिफ्टेड ओइबगी अदुक थिन बाहाइदुने याम कन मतम खोइ थादरगा सिदि प्रैक्टिस तौदबा यादबा पोट अम ओइ सेंगना हाय मतंगा अदुक तान फरुबगी अदुक पथिन मथिन बेवानी याम कन मनुंग हंजन खंग बाइदु खरा कोई इंस्ट्रक्शन कैसेट खरा येंगा खोलगा मागी कनो दुदगी लौथोगा खोइन लौसन जरगा टेप त करी तागा इमिटेशन द थिन बने मोगी काउंटिंग एक्यूरेसी अदु करा याम थिन कुपनगदि कैसु खंगजब नते मतम दुदा अदुबु अदु मतम दुगी कनो मो ओइना फैमिली सपोर्ट अदुम तौ फैमिली ला एजुकेशन द इलहनिंगे अदु आइगी पामजबदी एजुकेशन नते एजुकेशन नसि जस्ट आइगी अदुम लोइसन द यादबगी दुम पोलो लोइसन वाने ताउ को खरा दुगी नॉलेज तो खितंग लेजबे वाने सेमना आइगी अपाम लाइन दी अदुदी नते नत्रगसु सीडी मार्केट लेबो पो नते आइगी लाइवलीहुड ओइबदा यादबनिना एजुकेशन अजे दुम चटपै वाने अदुगा यामना इसागी असेंबा कनो हाबदुदी आइगी कहने what my aim to the go not कनो अदु ओइगे अदा ओइगे हाबने म्यूजिशियन अफबमा ओइगे नदि खलकपने अदो ओजा द ड्रमर अम ओइगे हाबजी what inspires it like Manipur da koina sum ai bun physics respect to ko mama musa se mama musa ko Laishram gi kano gi si mama musa si moi ubu matam da khoi de matam du da even khoi de inspired ma to cannibal sana matam du gi rock band phau ma lerame ta pol hoi moi to moi na to bugan da khoi da inspiration na ma sum pi ba hai tare moi ji phajagi bu du da khoi jo ama tawraga khoi ju taw ke khot ke hai da moi yam influential oi ba kano idea ma moi na pi da matam da even mapan gi foreign gi band Manipur da Russia gum ba gi band lak ba hora ma bani adi even India da industry kind ya rock machine oi ba moi album ga phong na khot na yam na tawram me matam da ada sum wakhan di dum wang ga market su leite adagi even promoter su yam da bani na matam de sound system ga se yam phabanatri di even SS pau do yam ko na matung da torok ba kanu oi seng na ha ba matam da hoi ki sound san ba do yamamdi matam da oja sina ke gumba family maintain to ba hadi yum pu ba miyam oiram taragadi madu da phanggadori ba senthok tuna yum pu ba yaroi da bi pebam nem lai bu thanda hing ba do yam kan yaroi doini hadi sidi adu pamje ba gi ai kino to we wani livelihood oi ba di si market leite mainly chahi ma da so ni ra lakhak to ni adu sam expensive oi ba pot ni pai doi ba pot sam tang ba pot ni effort to da yam tina kino to pot ni sidi isagi permanent oiba income yamna mak natraga su ama laaga aduna generate tawraga society da si adu tawraga ai mina yengbigere yeng ai gi pamjabagi adu tawbudo adugi keno duni sengna hai senthok lambi ama oina changsan ba mak yadraga su thawai yaujabadagi yamna thawai na pamjabadagi hajab tare drumming jida khong thangin bir khebne tambiri oja oja hujikti kai senpam kamai phone ai hujik se NGO mada work tawrga leise adum NGO se ai subject concern su oi ada aina su pamje aina semna sida dedication amaga yauna ai honaning have music sisu ai semi profession oina tawraga ai income ama talaga ai shadi keno tawdaba yadana adagi sisu like artistic oiba mi amagi behavior ama change tawba yaba potni na engon yam interesting leiba haitare sengna hai matamda akoi sei mak tawraga so khoi heta manung khangdana tawrak natte habedi aina even rock music tawre ai like grassroot tagi music ase kaino magazine myam ama paraga khoi heta imitation tawsan manatte manung phajana khangna ma history of rock kamain tawi music style se karino na phajana
nainaraba matungda even larik ta khoina hona draga su tamjari ba khara du exercise to wongam ba hai tare ado oja ye achievement hai tare ko oja na to bi ba performance ni da kai achievement lai bi ai achievement si Manipur gi amur laure dream food rock contest ta aduga inter college anirak laure aduga second amurak tare sigi achievement ne aduga almost IIT Delhi IIT Kanpur Bangalore da anirak kum ahum lak kum ba khongre aduga even entire north east te anamba khonge adu Mizoram anirak khongre ka aduga ben kabui ki artist tajingam ga adum koi tangkul gi album se namam ba hai tare matam da koi si paraka tangkul gi artist male me maming di kano ai panjara roi ge magi se dum khoi na dum namam ba hai tare uki di amakhak nam gi ngai chu law haina ngoi adu su yam phasana sar khibene adu oire adu ga dum ben ai anamba yam thile 91 gi good ben da consider na matam du yam phau group ngoi ga angang oina dum ahan singa dum punminare di adagi even uki gi ban amale miske venture na adu sudum so mari manga taru khara helap thilam gani adi crystal na amasu thilam me adi even local concert yam na chale adi district atopada karida adu madi yam nam koi nelek ba kholak pa imana ba koi group young one so ina di infal proper infal da khonga district atopa yam kana khongakte yam kana khongba chale ji postmark ka illegals ka adu ga tajingam khoi ga yam chale ado ja hadi huzik se oja NGO amda brand toroga laibiri ado marang marang sometimes music performance every Sunday se aina koi ji dum Sunday ama gift lerga Sunday mon tane hamitation program ni na adu da ai je dum church ki service the gospel band adum chin ba chatle adum aduga moi gi gospel gi concert achau boler pasing adum khonge adu ai yam kana publicity tawdraga su adum aisa da serene noiba life amasu phange di matakta yam spiritual ga samnaraga sat paji wakhan su nuai dana aduna yam kana kanu gi mak natraga su ai earning gi mak natraga su adu adum khong ba chai adu concert achau adum NGO gi through da gi torok pasing yam mak chaw ba natraga su adum chang da kai ka taw pasing adum khong ba chatle aina ngasi bauda iban aina kanu dagi koi band oina pura natabi da mi khomjal ga tawda so tara ma thoi train thoi amaina rock concert oina di khongjagre adu gospel gi oina di yang khonge di platform achaw da natabi da yam nungai je ojagi drum thin magi matang da marik sumba wafum kyam su thambiri adungba yamna professional oina sen yam thoktana changjan mamang natraga ju thawai duna pamjabagi haijab tare adum ngasi bok leptana adum sinpham ji paibiri aba ofum thambiri matang aswaida atem break yang phak lawjage yamna thunan jarke impact news mi engta dun lebiu break matungda mayambo amun taram na okchari ngasi ahogi impact talk to Manipur gi episode hajita lengsin biriba guest ase Laishram Anand adugumlaba young one sana matamum da maming leramba western rock band hajabtare madugi drummer oina laibiramba yambane yamba ananbu break matung je amkana taram nokchari loina yamada laksaningi bo wangse western music choose the with music ai no hadi hindustani lairi atai music version mayam lairi si thadu amaga western music choose the with music na kai no aduga hindustani ga western music gi khena ba jo jai mi ang na kamai ui masi yam khena ba si yam laiba hai tar even culture se westernization has even Indian culture that adapt to do mi do kitang civilized to boina loina longnai yaba longnai habidi ko India gi su phajade habenati yamna yamna Indian culture si yamna wangna leidibani adu India da chaukhut pane haina longnari westernization gi keno si tawbusi no pot se oigal le haidi magi culture ni khangdi even way of living karikra yum saba mak to oiro lifestyle da bu oire westernization jina civilization ne treat civilization ne count to nei adu count to no the music se da su even si gi preference yam lai ba haidar haidi khena ba se khena ba ne haidi Indian tawre haiga matam amada hojik tabur professionally oina rakpagi mi livelihood oibagi view amada yengnar ko yani matam da di even akhoi bauda yam chances yam piramel Indian music sida lau hana even akhoi seng na hai matam da khong thangjan gi de
khong thang jeng gi de ai na adu music tu sittaba gi wadi na chade haidi pam da ha bi pam da ni seng hai mar ga isa da adu khoi gi westernization na sina yamna fast oi ba man ba gi kaino ma oi hi ba matam sida step to khara launa thang gi inaning ban ha ni ja adi even tamai schooling oi gera behavior bu oi gera like grassroots gi la bani na wakhan do indianization je chang bangam da gi ko ma lai gi bani na seng na tau gi da bani ado ja huji huji drum thining iba inkalak li na ha jing ha jab tare ko makoi da tips khara pibiu ne ha advice ha jab tare ko tips ha masidi music ha basically basically foundation ma yauraga gifted oiba mi da tamgadaban gifted nataba mi da di tammaga suma katang di haibe aduga gifted oiba mi gi jin da yawba mi duga adum khenaba di leiradabane adu masi even engonda hai matam ai music sibu tambra na khalam me matam amada even aina minister of information broadcasting da in panel artist ne changma matam da director jin engonda nang just degree paina ba nang formal education tawthor o hai matam da ai ngakna thoe ngana thwedi music ai haidi sibon ai pai percussion anamba loimuk pai ba hayo adu like mo formal education mi class 9 raga tamuk physical khena basidi yamna leyeba hujiki angang inkhalai ba drummer angang anoba thinai ba myam sidi hujiti media su yamna chakhalaga internet ki matam ni na even internet ta link up tor ga tambagi yawi khudong sa myam ma phange na sigi khena badi leini adu si formal oina tamdaba yadaba subject amo ina if mana phajana tawninga gadi heta ai hairi haidana informally the phau gi su dum phau ni adu long run ta di formal education tawraga phajana tawba mi haibina dum laksa da formal education du da lesson na raga chatpa du da maduda mai pak na ba oja gi side gi hatare ko oja anan gi side gi kari advice abu moi na su hena khoi dagi hena advance hoy rabani adu ai my humble suggestion di like interest laita di फजना लर्न तौरो मतम खरा मांगहलगा कोई फजना और कोई प्रैक्टिस कन्न तौदना खोतना ओजा गुरु नाइबा हाइबसे ओजा गुरु की मखा अमदा लेरगा तंबा हाइबसिगा इसा इथंदना हिट एंड ट्रायल द तंबसिगा खेनबदो अदुगी खेनबदो जी याम लेगनी न हाइचेगे अदो ओजा होइना मतमदा तमखलई ngai हाइतारे को क्लास 9 ना लेसन 9 ना तमुबो नत्रगजु युमना प्रैक्टिस तौजबा सुमाना hotnaring ai matam du da thengna gi ba awaba jing do haib tare ko adu kitang mention do bi awaba sidi yang akoi di chen hai matam da music se just profession fun gi oina sum taw ba hai tare matam sida ai yang kenu gi music ku yam handana kenu tawjaba natte that means warakide ba warakide di practice ngak taw aduna level yam thadara khide aduna ngasi bawda yam achievement yam na india gi level de la hobung am da ba national level ke craft achieve taw bung am hodri se just ai nungai ba just for fun gi oina tawre music se koi ngak nungai ba mi na phajai khose har appreciate tor ko do khara harau ba kai gino da yam na aduna hing kenu profession amasu oi ba nataba just for fun gi oina taw ba hai tare adugi asoi ba yam lai hadi even india gi competition mayam am salak pa kanda yam phajana matam tharaga nongda pung ani hum orairaga thilam bataraga di life ta india do competition phaja bale adu dum matam du da lawba yabagi chance mayam am mangi ba hai tare just hobby oina kha hobby oina tawraga ado oja matang ji do oja dong laksaningi je ngai gi drum thilak pasida oja na drum thilak pasida ahui gi yamna nungai gi moment haib tare ngasi di stage da perform to ringai sida o ai ngasi di superstar ga mana re he ga na isana ngasi di stage sauda ba even aina tholak padadi adum loimak nungai haib di ai life ki first time young ones ki ahamba show se even yamna ki raga thoga da even stage buka ga di stage da koi wakhan na olak pa hai tare sengna hai matam da koi de wakhan tongan ma pura ga koi gi showmanship ka je tum isagi naturally aina acting to bana taba aina thilli du da dum movement ni khangde adum ai toroga dum thingi ba hai tare adubu yam phajana tharoli sai du phajana mu ta na khangaga di koi gi adum naturally adum lakhi ba hai tare adum nungai ki ana aduga adum event anamba adum aina khongjagi do kusi phawda nungai adu mar ama mangure ji huji am kitang lekhalak padong na tawi lekhalak kon stage a chaw ma khongdraga su sengna macha aina khongjari ba singji feel yaung na thinba ngambagi kaino kitang idea khara lai even surgery ani rak torba matungda amu thinjarak pani ko ai yang koina lepre music se to oge bu khalrabne adu
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯁꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯃꯨꯡ ꯇꯤꯀꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤꯚꯔꯁꯔꯤꯗ ꯈꯣꯡꯉꯨ ꯈꯣꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯣꯞ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯊꯤꯜ ꯏꯚꯟ ꯗ꯭ꯔꯝꯒꯁꯦ ꯂꯩꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦꯅ ꯈꯟꯒꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯤꯟꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯥꯁꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯇꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯜꯞꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯇꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠꯇꯣ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯟꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯥꯏꯔ ꯃꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯋꯥꯏꯔ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦ ꯏꯚꯟ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯋꯦ ꯏꯚꯟ ꯑꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯟꯁꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯍꯜꯂꯒ ꯏꯕꯥꯅꯤ ꯌꯥꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯔꯦꯗ ꯗꯦꯚꯤꯜꯁꯀꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯉꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯟꯁꯔꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯥꯏ ꯅꯣꯏꯗꯩ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯗ ꯗ꯭ꯔꯝꯃꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯑꯩ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯉꯝꯃꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯩꯕꯁꯨꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯔꯥꯏꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ क्वालिटी लेना तौब पामे ऐ ngambangam हाइद्री ईश्वर की मखा पोले अदगी आइगी सुम कहने खंजरी वखन से सुमाने फुलफिल तौगद्रा तौरदा हाइद्री ईश्वर की मखुत लेरे अदु पाम्बा मक्ति हुजिक पौद स्टिल आई किसु थादोकनिंगदे आई कोई इवन सीडी मी चंगबा पोने आई थंदना हाइरे न तौबा याबा पोत नते आई ग्रुप सीडी ग्रुप सेमगा तौगदबने गिटारिस्ट अमा बेसिस्ट अमा वोकल सक्तोरिबा मी सि म्याम से चंगबनिना अखोय पुनमिनरगा वीक अमदा नुमित अनिनी मांगथोकमिनबा साइ वीकेंड अमगा संडे का मांगमिनरगा एटलीस्ट 6-7 मंथ फजना तौतागदी यामना इंडिया नेशनल लेवल मक नत्रसु मणिपुर दा दुम सो अदुम इवेंट अचौ खोंगगा अदुम याम फजना याम क्राउड नत्रसु अखंग खरदुना क्वालिटी लेबा म्यूजिक तौबा यागद्रायना खंजे याम नुवाइजै matang saragadi tanjadu phangagadi ojasu ngasi maksu music haiba prochida amka naun khong taraktana mayang seba tawrgi haiba wakan chi leiri haiba ji ojan thambiri matang aswa the impact talk to manipur ngasi gi oidamakta de lotion na tension jan gi tanjadu lawjage punum ku khurumjari